I mate a hinerangi puru kui te tamahine a te wahine toa I arahi I te hīkoi mo te whenua ara a kahurangi Whina Kupa I te praere o te rā wikira me ki I te rā I muri tonu mai I ngā hīkoi putanoa I te motu hei whakahe I te mahi a tēnei kāwanatanga ki a tātou. E waru tekau mā whitu o na tau ka hinga nei. E hara I te mea ka maumaharatia rāua ko tana tāne a moka mo tā rāua mahi nui I te wā o te hīkoi mo te whenua I te tau 1975. Engari ke ia mo tō rāua kaha mutunga kore ki te tautoko I ngā kaupapa katoa. Kia ora I te Māori o tira kia whai mana I te Māori. Ka nehua ia ki roto o Pangaru a Pōpō. Last Wednesday was her birthday, and I think she's here in spirit. She's enjoying this. She knows that she's not been forgotten. Tērā te mana o te wahine. Te mana ki tōna whakapapa. I cannot compare a Prime Minister to my mana as a woman. My rano, it's not only for a 3-year period. Whakahaere I te taone. He's worshipped the mayor, Phil Goff, the Superman. Kino e mahingi ana nei e te kāwana I ngā karauna e ngā kaunihera. Ko te whawhai tātou mo ake tonu.